Biasa. Jatah. Apa goceng nih, Bu? Udah segitu. Udah segitu aja. Enggak. Goceng lagi, mau aman gak nih? Ceban. Semua orang juga ceban, Bu. Bukan ibu aja yang goceng. Ceban semua rata. Kepreman brengsek ya. Oleh-oleh puncak dari mana lu? Dari mana aja lu? Lu kepo banget sih, gue tahu aja lu, urusan gue. Kan wilayah gue, lu wilayah sono. Lu jangan ngaco, bikin ngaco aja lu benernya lu. Mau bilangin si bos lu. Bos kan, ada bos-bosan. Bosan gua ngasih bos. Udah masuk-masuk sono, gitu. Lama amat mau ngitung. Gue lagi butuh duit nih, udah gatel tangan gue megang duit. Ya bang, setoran hari ini. Apa nih? Waduh, dari zaman jemput masih segini gimana sih lu? Bagaimana kita bisa kaya kalau begini caranya? Mau gimana lagi bang? Emang dapetnya segitu. Itu juga udah saya kasih itu. Lu sih jadi preman kagak ada pedas nih. Lu kekarin dong badan lu, muka lu musim gimana? Kalau cuman mintanya cuman ya, tapi orang takut. Gimana sih lu? Kurang tegas HP bang. Anda udah ancam. Kita lihat nih, ini apa nih bang? Lihat dong. Golok-golok percuma aja lo jadi preman begitu. Lihat aja golok lo. Aduh, gue sih keder sama lo. Sekarang begini deh. Kerja preman tampang lo, aduh, budiman sih. Jadinya gue bingung. Karena orang takut sama lo. Mana sih? Yang bener lo cari duit. Yang mau udah nepit lo. Golok aja. Cereng. Orang kadang takut. Nanti gua kasih lo golok kasihan gue biar lo bisa dapat duit banyak, ya enggak? Megang golok dapatnya segini enggak lo enggak dikomongin Kagak bang. Soalnya panjang bener, kereta api. gue capek-capek dan setelah gue ngomong tapi lo nggak ngerti juga. Heran gue kemana sih pikiran lo? Lu kan preman, udah lama juga jadi preman. Tapi itu masih begitu aja, gua ngomong aja lu nggak ngerti. Mana sih? Waduh, lu mesti bawa didik lu. Hah? Didik bang? Emang anak sekolah dididik? Capek tuh ngomong sama lu. Ngomong-ngomong si itu mana? Si Rais kemana dia? Dia kemana? Tadi dia, gue lihat tuh dia udah berapa minggu tuh dia kagak setor tuh. Mau main gile kali sama gue tuh anak. Belum aja ketemu sama gue. Masa sih bang? Si Rais kagak setoran? Padahal kemarin saya lihat dia ada sono-sono ditagi-tagiin tuh. Oke gile tuh si Rais. Emang dari dulu gue liatin tuh anak. Kayaknya gimana tuh anak tuh. Coba-coba gue tahu mungkin kiri juga tuh anak bikin gue kesel aja. Terus gimana dong bang si Rais bang? Apa saya cari si Rais tuh? Hah? Lo berani nggak sama dia? Di badan lo gede, di badannya kecil begini, kira-kira sanggup gak lo melawan dia? Ya si abang masa ngeremen saya begini biar badan saya kecil. Ya kecil si Rais, cuma saya berburu dong di Banten. Aku demen nih kayak begini anak gua nih. Kalau begitu caranya udah, lu cari sana si Rais, bawa kemari ya. Kalau dia nggak mau, betot, bawa ke depan gua di sini. Dia mau main gile sama gua tuh ya. Memang udah lama tuh gua tuh. Gua liatin aja. Coba-coba kali sama gue. Oke deh bang, cari tuh si Rais. Saya seret
bawa ke sini. Aman. Abang duduk manis saja ya. Yang mana-mana. Ya. Ya, sama dulu ngomong dong. Cara lu begitu. Orang macam jatuh begini. Begini-gini bos lo. Aneh lo. Mungkin kiri. Mantep nih hari ini penghasilan nih. Untung aja gua mintain ceban-ceban. Coba kalau goceng goneng. Nah ketutup kan. Ya lumayan deh hari ini deh. 1, 20, 30, 40, 50. Tuh, gimana encang lo? Keren gak? Kerencang. Kayak binatang film. Oh, binatang film. Lu kira encang lu Pora dan Fauna lu. Bisa aja lu Jok, kadang-kadang lu. Tadi udah encang kasih lu Yeah. Taunya duit aja lu. Gua nggak duit tuh. Kalau nggak duit, mate lu biru. Cang, emang Cang preman sini? Megang wilayah sini? Yo, preman sini mau diincar taklukin. Bison aja mancang aja nunduk. Lihat dong kacamata encang. Hah? Lebar kayak rendang jengkol tuh ya. Hah? Keren gak yuk? Iya, mau biji salak. Gue cari-cari. Taunya ada di sini. Ya, yang datang plat seri beca. Yang datang yang beneran kayak teman encang lu ya. Yang gantengan dikit ya. Ini kayak toge ketoprak begini modelnya. Ada apa lu nyari orang ganteng? Ya, minggir ya. Gua mau ngomong nih sama Cang lu. Ini ya. Gue bingung yuk sama lu yuk. Kayaknya lu nggak mau lalu mencang lu, gue bingung. Iya. Habis gimana Cang? Gak suka mancang. Orangnya keren, tapi lucu. Unik lagi Cang. Ada duanya Cang. Keren. Bisa aja lu yuk. Kalau ngomong ujing-ujing cang lu bisa tambahin mancang. Bilang aja. Berisik. Nggak ada apa. Sepatu delman. Lu dicariin sama si abang. Disuruh ngadep. Mana aja sih lu? Apa urusan gue ngadep-ngadep sama si abang? Emangnya gue anak buah dia? Emang dia guru gue? Parah lu, Rais. Si abang nyariin lo, nanyain setoran. Mana lu pakai kacamata begitu? Mana cebulak? Ganteng dari mana? Keponakan lu bilang. Aduh. Keder gue. Gue nggak mau sama si abang. Mulai sekarang, detik ini, mulai hari ini, gue mau sendiri aja. Apaan si abang? Modelnya begitu kayak kelinci sulap. Ngapain? Males gue sama si abang. Nanti juga enakan sendiri. Ini teh kenceng. Ngapain lo nyotol-nyotol sama si abang lo? Lu sendiri aja. Parah lu, Rais. Lu nggak ngeliat gua bawa apa? Nongol-nongol. Hah? Mana? Ini. Wah, gua sepak juga nih. Ini. Mana? Ini. Iya. Ini mah gelas pantai. Mah yang begitu mah gua nggak takut. Setahun gua di Kulon. Lu di Kulon, nah? Jualan tape. Bukan. Dagang mochi. Nggak usah ngapain. Ikut. Tarik aja. Emangnya gua kambing gunung? Lama gue. Belum tahu gue punya. Saya. Usaha apa cuy? Kalau lu berani sama gue, kita cari tempat sepi. Ngapain tempat sepi? Pacaran lu. Kalau pacaran sono di Benaria. Kalau lu maksa, ayo deh kita cari tempat sepi. Ayo. Ayo. Cang mau kemana?
udah ngajak-ngajak Tio. Yo, lo saksiin nih yo Mincang lo mau berantem nih yo. Mincang bikin keok nih yo. Ah, masa sama ayam ketawa Mincang takut sih? Lo videoin yo. Videoin yo. Hah? Bentar ya, videoin. Ini gimana berantem? Berantem aja ribet banget sih. Lo mau di mana aja? Di planet udah jadi. Di sini udah jadi. Sakti lagi. Dia jangan ngomong aja, sini aja, langsung. Oke, ayo. Ayo. Aduh, ponakan gue kemana nih? Ponakan gue. Udah, yuk, mari. Udah, ngapain? Panas lama, Ngapain lagi? Iya. Udah deh, yuk. Ribet nih. Jurus Bango Petelak Kaseri. Lu gaya apa tuh? Nggak tahu udah gaya apa. Apa penting gaya-gayaan? Penting, jadi lo, gua habisin lo. Melawan gue yang begini. Mana lo? Main dapur lo? Main dapur di sana lo? Mau main dapur? Juga itu. Lo baru tahu kan lo permainan gue sekarang? Gue cocol lo, gitu aja jatuh. Cetek lo permainan lo, mas mati kaki. Ayo lo, Ayo, mau pukulan dulu, masa gue tak. Kalau ya, diri itu, Iya lah. Lama di Belum lagi lo. Duduk. buat tiban lo. Baru segitu aja udah udah jatuh. Perut. Bagaimana susu ganteng lo? Gua jejalin ketek gue lo. Tunggu ya pembalasan gue ya. Gue cari ilmu dulu ya. Bikin mesin dulu ya. Tunggu ya. Lo kumpulin ilmu yang banyak. Kalau bisa 5 kilo, 4 kilo lo kumpulin. Jangan seprapat. Bos lo sekalian nih. Gua kalau bisa nih, gua peres lo dua-duanya lo. Malu lo.